tubifurize ibihe byiza no kugubwa neza aho muri hose mukurikiye Umuseke TV official. Ni channel twashinze nyuma ya channel ya mbere twari dufite aho yagize ibibazo ikamburwa monetization. Ubungubu rero turagarutse kuri channel ya Umuseke TV official. Muyishishikarize n'abandi bakore subscribe, niho tugiye kujya tubaha ibiganiro nk'uko byari bisanzwe, ndetse tukanabaha amakuru aba agezweho. Tugiye kuganira ku ruzinduko Perezida Antoine Felix Tshisekedi yagiriraga mu gihugu cya Uganda, akaba yarushoje ikubagahu aho yahise yerekeza mu rundi ruzinduko. Nyamara umuhango wo kurahiza Perezida Yoweri Museveni wa Uganda wari urimbanyije. Uyu nawo turaza kugarukaho tureba ibyagiye biwuranga ndetse n'amagambo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuze, aho yashimiye ibihugu bitatu. Ibyo bihugu turaza kubivugaho ni Tanzania, Mozambique ndetse n'igihugu cya Kenya. Se kuki atavuze ibindi abishimira, ariko nabyo yaje kugira icyo abivugaho nk'inshuti zari zitabiriye uyu muhango. Ikaze rero muri iki kiganiro cy'akanya gato tugaruka ku ruzinduko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, Perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yagiriraga muri Uganda, akarusoza byikubagahu kuko yasohotse mu kibuga cya Kororo, umuhango wo kurahiza Perezida Yoweri Kaguta Museveni utarangiye. Ni inkuru turimo tunasoma hano ku kinyamakuru Umuseke. Iravuga ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi atasoje ibirori by'irahira rya Perezida Yoweri Kaguta Museveni watorewe kuyobora igihugu cya Uganda imyaka 5, akaba ari manda ya 7 agiye kuyobora iki gihugu. Perezida Tshisekedi rero yahise yerekeza i Nairobi mu nama irimo guhuza Ubufaransa na Afurika. Iyi nama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu bitandukanye barimo Emmanuel Macron w'Ubufaransa na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse n'abandi bakuru b'ibihugu batandukanye. Uguhurira mu nama kwa Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Tshisekedi bifite igisobanuro gikomeye, kuko ibihugu byombi bimaze igihe bidacana uwaka, nubwo hagiye hagaragara uburyo butandukanye bwo kugira ngo ibi bihugu byongere bivuge rumwe ndetse binabashe guhurira mu mishinga itandukanye y'iterambere nk'ibihugu bituranye. Umuseke rero ukomeza uvuga ko byitezwe ko aba bakuru b'ibihugu baboneraho kugirana kuganira ku bibazo bihari bigezweho, ndetse bikaba byagirwamo uruhare na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron wifuza ko bakumvikana, dore ko yanigeze kugaragaza ko yaba umuhuza hagati y'u Rwanda na Kongo. Abaturage b'ibihugu byombi ndetse n'akarere muri rusange bategereje ko amahoro arambye yagaruka, abaturanyi bakongera bakabana, Abanyarwanda n'Abanyekongo bakongera bakabana. Biteganyijwe ko kuri gahunda y'umunsi wa 2 w'iyi nama y'abakuru b'ibihugu baganira ku bibazo by'umutekano, amahoro n'ubusugire bw'ibihugu. Nyuma y'ijambo rya Perezida William Ruto wakiriye iyi nama, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ndetse n'ijambo ry'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres nawe witabiriye iriya nama. Ibiganiro byakomereje mu muhezo, ibindi biganiro bikaba bikomeza mu biganiro mpaka no mu matsinda.
Ibiro by'umukuru w'igihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatangaje ko Perezida Antoine Felix Tshisekedi yitabiriye iyo nama atagiye kugaragaza ibibazo bihari muri icyo gihugu gusa, ahubwo ngo agiye no gushaka icyateza imbere Afurika. Umuvugizi wa Perezidanse ya Kongo Kinshasa witwa Tina Salama yagize ati DR Kongo ntabwo ije mu nama ya Nairobi kwitotomba, ahubwo ije kubaka Afurika y'ejo hazaza no kurwanira ishyaka ry'intego yayo yo kuba igihugu kibera igisubizo Afurika n'isi muri rusange. Yavuze ko muri iyi nama bazaboneraho umwanya wo kugaragaza ubwicanyi bumaze imyaka 30 bukorerwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibibazo bakavuga yuko ngo ubwo bwicanyi bukorwa n'u Rwanda, ariko u Rwanda murabizi ko rwagiye rubihakana, ruvuga ko muri Kongo hari ibibazo byabo by'imiyoborere bidakwiye kuvangwa n'u Rwanda cyangwa se ngo u Rwanda rube rwabyivangamo. Mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakaba habarizwa imitwe itandukanye irimo uwitwa ADF wirirwa uvugwa mu bwicanyi ahantu hatandukanye. Iyi nama ibaye mu gihe mu bihugu bimwe byo muri Afurika bikirangwamo intambara, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari n'u Rwanda rurimo. Ubufaransa bwifuza ko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo yarangira, ndetse no mu bihe bitandukanye Emmanuel Macron yagiye agira uruhare mu biganiro bigamije gushaka umuti urambye. Icyakora Kinshasa n'ubu iracyashinja u Rwanda ko rufasha umutwe wa AFC M23 wigaruriye ibice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo ni inkuru twasomaga ku Museke. Reka tugaruke ku irahira rya Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ibirori byari biryoheye ijisho. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yageze ku kibuga Kororo, cyari cyapfutse cyuzuye, kirimo abaturage, abayobozi, abakuru b'ibihugu batandukanye. Gusa u Rwanda rwari ruhagarariwe na Minisitiri w'Intebe Justin Nsengiyumva. Uburundi Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse unayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe yari ahari, kimwe na Perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan nabo bari bahari. Kenya yari ihagarariwe na Vice Perezida w'icyo gihugu, mu gihe Kongo Kinshasa nyine yari ihagarariwe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Mu bandi bakuru b'ibihugu wenda bya hafi harimo Perezida wa Mozambique. Mozambique ikaba yanashimiwe by'umwihariko kuba yo na Tanzania ngo byarafashije Uganda kubaka igisirikare gikomeye nk'uko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yabivuze. Ni umuhango rero wayobowe na Vice Perezida w'igihugu cya Uganda witwa Madamu Jessica Alupo. Akaba yagendaga atanga amagambo anasobanura uko umuhango uri bugende. Perezida Yoweri Kaguta Museveni arahirira kuyobora igihugu cya Uganda muri manda ye ya 7, dore ko ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'1986. Bivuze ko iyi manda y'imyaka 5 izagera mu mwaka w'2031 ubwo Uganda izakoresha andi matora. Muri uyu muhango rero Perezida Yoweri Kaguta Museveni babanje kumusengera, nyuma baza kumuha indahiro, nyine ararahira. Umuhango urangiye ahabwa ibiranga igihugu birimo indirimbo y'igihugu, ibendera ry'igihugu,
ikirangantego cya Uganda ndetse n'ingabo, by'umwihariko iyi ngabo akaba yayihawe n'umuhungu we Generali Muhoozi Kainerugaba. Ikindi cyagaragaye ni uko muri uyu muhango umugore wa Museveni umaze igihe arwaye atagaragaye muri uyu muhango, yewe n'ejo ubwo Perezida Museveni yakiraga abakuru b'ibihugu asangira nabo, ntabwo umugore we yahagaragaye, bigaragara ko ashobora kuba ari arembye. Cyakora mu masengesho bavuze ko arimo koroherwa. Reka rero tunyuze amaso muri iyi nkuru nayo yari yanditswe n'Umuseke kuri wa kabiri. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yarahiriye kuyobora Uganda muri manda ya 7 yikurikiranya kuva yagera ku butegetsi mu mwaka w'1986, aho azayobora Uganda indi myaka 5. Uyu muhango witabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo abakuru b'ibihugu n'abahagarariye guverinoma. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yageze muri Uganda aho yakiriwe na Madamu Rukia Issa Nakadama. Uyu nguyu akaba yamwakiriye ku kibuga cy'indege cya Entebbe i Kampala. Ku kibuga cya Kororo, ikibuga kiberamo ibirori mu mujyi wa Kampala, aho Perezida Yoweri Museveni yarahiriye, hari kandi abakuru b'ibihugu byo muri aka karere nka Perezida Tshisekedi wa Kongo Kinshasa twamuvuze, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, ndetse n'abandi batandukanye barimo Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Nsengiyumva Justin wari uhagarariye Perezida Paul Kagame muri uyu muhango. Perezida Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yarahiriye mu izina ry'Imana kuyobora Uganda, kurinda ubusugire bwayo kandi no guteza imibereho myiza y'abaturage imbere, ndetse asaba Imana kuzabimufashamo nk'uko ayo ni amagambo yanjye, nk'uko yabimufashijemo muri manda 6 zose yamaze ku butegetsi bwa Uganda. Umusangiza w'amagambo yavuze ko Uganda ibonye perezida mushya, ni mushya kuko ni perezida wongeye gutorwa, akaba rero nyine umukuru w'igihugu atowe bibarwa nk'aho ari perezida mushya nubwo yari asanzwe ari perezida. Akaba azayobora Uganda kugera mu gihe hazabaho andi matora mu mwaka w'2031. Nyuma yo kurahira, Perezida Museveni yasinye mu gitabo ahabwa ibirango by'igihugu birimo ibendera, amagambo y'indirimbo yubahiriza igihugu, ingabo iriya bakoresha ku rugamba, cyane cyane yakoreshwaga kera abantu bizibukira imyambi n'amacumu, ahabwa itegeko nshinga ndetse n'ikirangantego cya Repubulika ya Uganda. Ku mugoroba wo kuwa mbere, Museveni yari yakiriye mu birori by'akataraboneka abakuru b'ibihugu na guverinoma bitabiriye umuhango w'irahira rye, ariko akaba yaragaragiwe n'umukobwa we mukuru wari uhagarariye umubyeyi we utarabashije kuboneka muri biriya birori. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wakuriye ishyaka NRM ari ku butegetsi kuva inyeshyamba yari ayoboye zibufashe mu 1986. Amatora aheruka kuba muri Mutarama 2026, Museveni yayatsinze n'amajwi 71.65, naho Robert Kyagulanyi Ssentamu uzwi nka Bobi Wine bari bahanganye, we akaba yaragize amajwi 28.72%. Uyu rero yakomeje uyu Robert Kyagulanyi yakomeje kuburabuzwa ubwo amatora yararangiye, ndetse
aza gufata inzira y'ubuhungiro muri Werurwe uyu mwaka wa 2026, ubu akaba aherutse kugaragara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari impunzi, ariko avuga ko azagaruka muri Uganda agakomeza gutanga umusanzu we muri politike kugera ubutegetsi avuga ko ari bubi bwa Yoweri Kaguta Museveni na NRM buzaba buvuyeho. Reka rero amakuru twabagezagaho tuyahinire ahangaha. Ese mwebwe muravuga iki ku kuba Museveni abonye manda ya 7? Ese bizafasha iki aka karere, cyane ko mbere y'uko arahira yari yabanje kugirana ibiganiro na perezida w'igihugu cya Congo Kinshasa Antoine Felix Tshisekedi, bakaba baraganiriye ku bufatanye bw'ibihugu byombi ndetse basinya amasezerano atandukanye arimo ay'ubucuruzi, ishoramari, umutekano ndetse n'imikoranire ya gisirikare, cyane ko ingabo z'ibihugu byombi zisanzwe zikorana mu kugarura amahoro n'umutekano mu gace ka Kivu y'Amajyaruguru. Museveni rero akaba yashimiye cyane Tanzania ya Julius Nyerere. Yavuze ko abenshi batazi ayo mateka, ariko ko Tanzania yafashije Uganda mu gihe Museveni yari ayoboye inyeshyamba, kimwe na Mozambique. Hanyuma igihugu cya Kenya cyo ngo kikaba cyarafashaga abanya-Uganda cyane cyane bashaka kujya gukora cyangwa se kubayo mu buryo bwo guhunga. Museveni ntabwo yaciye ku ruhande, yashimiye ibyo bihugu bitatu. Cyakora n'ibindi bihugu birimo u Rwanda, Burundi n'abandi abashimira ko ari ibihugu by'inshuti byitabiriye uriya muhango. Ubwo rero dutegereze iyi myaka 5 turebe uko Museveni azayiyobora, nimba azayirangiza akaniyongeza n'indi, cyane ko ari umwe mu baperezida bamaze igihe kirekire ku butegetsi muri Afurika no ku isi. Reka amakuru yacu tuyahinire ahangaha, tubibutse ko iyi channel ya Umuseke TV Official muzajya muyikurikiranaho amakuru n'ibiganiro nk'uko twabibagezagaho kuri channel ya Umuseke TV ifite abasubscribers 238. Iyi nayo turizera ko muzakora subscribe mukayiha bagenzi banyu kugira ngo tugere kuri urwo rwego. Ibiganiro rero byiza naho ubutaha. Ciao ciao.